Om Swastiastu. Inggih pitunuh malih sareng Bapak Dewa Gede Panggi Ketana Putra. Mugi alit-alit makasami kita kena lan rahayu ringginane mangkin. Inggih ring rahina nesane mangkin Bapak jagin latarang indek materi inggih punika wacana awig-awig. Alit-alit makasami pasti uning nika napi awig-awig. Awig-awig punika inggih punika mawit saking krona wig sane marti usak atiosan sareng krona awig sane marti nenten usak. Awig-awig punika maduwe unteng pangabdi mangda dados becik utawi nenten usak. Niki penjelasanane luwih rinci. Awig-awig inggih punika aturan sane kakaryanin oleh krama desa pekraman utawi krama banjar adat sane kaangen pedoman tatkala ngamargiang ri sida karana manutin ring desa Kalapatra utawi banjar pekraman soang-soang. Sadosane kathah sikadi undang-undang yening ring desa pekraman wastanipun awig-awig. Selanjutnya niki enten pepalihan lagi awig-awig nika. Wonten kurang lebih 7 kaping iki aran lan palemahan, kaping kalih pamekukuh lan petitis, kaping 3 Sukerta Tado Pekraman, kaping 4 Sukerta Tado Agama, kaping 5 Sukerta Tado Pawongan, kaping 6 Pamidando Pelemahan miwah kaping 7 nguwah nguwuhin awig-awig. Selanjutnya niki Bapak minayang contoh awig-awig. Niki contohnya awig-awig saking Seka Truna. Nggih, wonten punika prasida aturan Bapak ing rahina nesane mangkin. Puputang Bapak untuk para Santi. Om Santi 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 Om.